Belajar membaca Al-Quran untuk pemula ngaji Iqra 1 halaman 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta, dha. Sekali lagi kita ulang. Ta, dha. Dha, a, ta. Dha, a, ta. Ba, ta, dha. Ba, ta, dha. Dha, ha, dha. Dha, ha, dha. Sa, do, dha. Sa, do, dha. Da, so, dha. Da, so, dha. Ta, ha, dha. Ta, ha, dha. Sha, a, dha. Sha, a, dha. Sa, ra, so. Sa, ra, so. Za, kha, ta. Za, kha, ta. Tha, ra, dha. Tha, ra, dha. Za, kha, dha. Za, kha, dha. Ta, do, dha. Ta, do, dha. So, da, sha. So, da, sha. Ja, ta, da. Ja, ta, da. Sha, ta, dha. Sha, ta, dha. A, ba, ta, tha. Ja, ha, kha. Da, dha. Ra, za. Sa, sha. So, da. Ta, dha.